Da li ste ikada čuli za ljubavnu priču koja se završila toliko loše da ste u tom trenutku pomislili da je možda bolje biti sam? Ako želite da čujete nešto više o savršenom primeru obsesivne bivše devojke, ostanite uz Hronike zločina. Večeras ćemo govoriti o jednom od najpoznatijih slučajeva u Americi, o Jodi Arias i njenoj žrtvi Travisu Aleksanderu. Zato predlažem da se udobno smestite, jer priča koja sledi prevazilazi granice obične ljubavne drame. Naša priča počinje 2008. godine sa harizmatičnim i ambicioznim momkom po imenu Travis Alexander. Travis je rođen u Riversideu u Kaliforniji 28. jula 1977. godine. Njegovo detinjstvo nije bilo nimalo lako. Naime, Travis je odrastao u jednoj vrlo problematičnoj porodici. Njegovi roditelji bili su zavisnici od droge i alkohola. Često su Travisa zanemarivali, ostavljali ga samu kod kuće, a neretko je bio i bez hrane. Međutim, sve je počelo da se menja kada je Travis sa 11 godina otišao da živi kod bake i deke sa još 7 svojih rođaka. Baka i deka počinju da brinu o njemu, da ga školuju i Travis konačno dobije čvrst oslonac za nastavak života. Otprilike u to vreme Travis počinje da posećuje crkvu i uskoro postaje pripadnik crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, koja je u narodu poznatija kao mormonska crkva. U početku za Travisa je crkva bila neka vrsta odstupnice, odnosno beg od svakodnevnog života i problema. Međutim, kako je vreme prolazilo, crkva postaje važan segment u njegovom životu. Tamo Travis stiče puno prijatelja i počinje da pomaže svojoj zajednici. Po završetku osnovne i srednje škole, Travis se bavio različitim stvarima kako bi zarađivao za život. Travis je bio vrlo lep, šarmantan i elokventan mladić i to je doprinelo tome da postane vrlo uspešan u svom poslu. Naime, on je radio u jednoj velikoj marketinškoj kompaniji gde je držao motivacione govore, ali također radio i kao prodavac. Sedište te kompanije bilo je u Mesi, u saveznoj državi Arizona, i u nekom trenutku Travis odlučuje da se preseli u Mesu kako bi bio bliže svom poslu. Bio je poznat kao harizmatičan i uvek nasmejan mladić i bio je omiljen u društvu i jako poštovan od strane svojih kolega. Sa druge strane, Jodi Arias rođena je 9. jula 1980. godine u jednom malom mestu u Salinasu u Kaliforniji. Jodi je živela u velikoj porodici i njeni roditelji su pored nje imali još 4 dece. Naime, Jodi je bila najstarija među njima. Dok je bila mala devojčica, Jodi se sa porodicom često selila i to je na nju negativno uticalo jer se teško prilagođavala novim okruženjima i teško je sklapala prijateljstva, pa je svaka selidba za nju bila poseban izazov. Jodi je u detinjstvu bila vrlo umetnički nastrojena. Zanimale su je muzika, crtanje i fotografija. Međutim, kako je odrastala, a s obzirom da je bila vrlo buntovna, često je menjala interesovanja i počele su da je zanimaju neke druge stvari. Jodi nikada nije bila dobar đak. Ona je završila osnovnu školu, međutim, kada je bila na polovini srednje škole, Jodi odlučuje da se ispiše i da svoj život nastavi u nekom drugom pravcu. I sa samo 16 godina počinje da radi, najpre u lokalnoj prodavnici, a zatim i u restoranima i kafićima. Jednostavno želela je da se osamostali i da se iseli iz porodične kuće. U tom periodu života ona je živela uglavnom sama ili sa momcima sa kojima se zabavljala, ali s vremena na vreme dešavalo se i da se vrati u kuću svojih roditelja, najčešće kada bi ostala bez posla. Što se tiče Jodinog ljubavnog života, on je bio veoma buran. S obzirom da je bila lepa i zgodna devojka, često je menjala momke i kratko se zadržavala u vezama. Međutim, kada je bila u 20. godinama, Jodi upoznaje momka po imenu Daryl Brewer. Njih dvoje počinju da se zabavljaju i ova veza delovala je stabilno i trajala je nekoliko godina. Oni su živeli zajedno u Palm Desertu u Kaliforniji.
Međutim, Daryl je kasnije Jodi opisivao kao lepu i šarmantnu devojku, ali i kao devojku koja je bila prilično ljubomorna i posesivna i koja bi često planula čak i zbog najmanje sitnice. Upravo to dovelo je do kraha njihove veze i Jodi tada odlučuje da je vreme da nastavi sama dalje i da potraži nove prilike. Otprilike u to vreme, 2006. godine, Jodi pronalazi novi posao i počinje da radi kao prodavac, nećete verovati, u istoj onoj kompaniji u kojoj je radio i Travis. Upravo ova okolnost dovodi do njihovog upoznavanja u septembru iste godine, kada su prisustvovali jednoj konferenciji koja se održavala u Las Vegasu. Nakon što su se upoznali, njih dvoje shvatili su da imaju puno zajedničkih tema i slična interesovanja. Sve vreme su razgovarali i smejali se. I za ljude koji su takođe bili prisutni na toj konferenciji, ovo je delovalo kao ljubav na prvi pogled. Jodi i Travis odlučuju da razmene brojeve telefona i uskoro su se čuli svakodnevno. Iako su živjeli u različitim gradovima, trudili su se da održe kontakt i da se osim na poslovnim putovanjima viđaju i privatno, kada god bi imali za to prilike i vremena. Sada, postojao je jedan mali problem. Pošto je Travis bio mormon i pošto je za njega crkva bila važan segment u životu, on nije mogao da bude u vezi sa Jodi. Naime, njegova crkva dopuštala je da se zabavlja samo sa osobom koja deli ista uverenja, odnosno koja je isto mormon kao i on. Kada je Jodi saznala za to, odlučila je da mu se potpuno približi i već novembra te iste godine Jodi nakon obreda krštenja postaje član mormonske zajednice i njih dvoje vrlo brzo ulaze u vezu. Ovaj čin govorio je o tome koliko je Jodi zapravo bila zaljubljena u Travisa i koliko je bila spremna da se menja zbog njega, što je Travis svakako u početku i cenio. Nakon što su u februaru 2007. godine zvanično postali par, često su išli na putovanja i poslovna, ali i privatna, kao i na razne događaje. Na fotografijama Jodi i Travis delovali su srećno i zaljubljeno. Travis je bio izuzetno privlačan, šarmantan i uspešan čovek, uz to bio je duboko posvećen veri i sve to navelo je Jodi da poveruje da je pronašla čoveka svog života, onoga s kojim će se venčati, osnovati porodicu i odgajati decu. Međutim, njihova veza trajala je svega 5 meseci. U junu 2007. godine njihova romansa bila je zvanično završena. Travis je odlučio da nastavi dalje, dok je Jodi i dalje gajila snažna osjećanja prema njemu. Jodi jednostavno nije bila spremna da prekine svaki kontakt. To je nju navelo da se preseli u Mesu, u Arizoni, kako bi bila bliže Travisu. Njihovo prijateljstvo postalo je složeno i nedefinisano, iako više nisu bili u ljubavnoj vezi, povremeno su se viđali i nastavili sa intimnim odnosima. Kako je 2007. godina odmicala, njihova dinamika postajala je sve čudnija. Za Travisa ovaj odnos bio je samo avantura, dok je Jodi i dalje bila duboko zaljubljena. Iako su se često sukobljavali, zbog poslovnih obaveza ostajali su u kontaktu i odlazili na konferencije i ta poslovna putovanja. Međutim, Travisovi prijatelji upozoravali su ga da je Jodi opsednuta njime. Ona bi Travisa pratila. Kad god bi izašao negde sa društvom, ona bi se kao slučajno pojavila na tom istom mestu. Stalno mu je postavljala pitanja o tome s kim je, gde je i kada će se njih dvoje videti. Prijateljima se ovo nikako nije dopalo i govorili su Travisu da bi trebalo da prekine svaki kontakt sa Jodi, pogotovo jer više nisu bili u vezi. Do promene u njihovom odnosu dolazi kada je Jodi nenajavljeno došla da poseti Travisa i u kući tada zatekla njegovu novu devojku. Ona je tom prilikom bila besna, jer iako je još uvek voljela Travisa, shvatila je da Travis definitivno nastavio sa svojim životom i da je ona bila samo prolazna avantura. To je bio prelomni trenutak kada je počela da veruje da nju Travis samo iskorišćava i verovatno je već tada počela da razmišlja o tome kako da mu se osveti.
4. juna 2008. godine Travis je trebao da prisustvuje jednoj konferenciji koja je za njega i njegovu karijeru bila od veoma velike važnosti. Ali on se toga dana nije pojavio. Kolege su ga zvale, ali Travis nije odgovarao na pozive i poruke. Takođe, nije se javljao ni svojim prijateljima. Prošlo je nekoliko dana, a niko od prijatelja nije uspeo da stupi u kontakt sa njim. Zabrinutost je počela da raste. Nekoliko dana kasnije, 9. juna, prijatelji odlučuju da odu do njegove kuće i da na licu mesta vide da li je on tu, zašto se ne javlja i da li je možda negde otputovao, a da im se nije javio. U kući zatiču Travisovog cimera, koji im je rekao da veruje da je Travis van grada, pošto su vrata njegove sobe bila zaključana. Prijatelji tada objašnjavaju da Travis nije bio na poslovnom putu iz razloga jer se nije pojavio ni na konferenciji nekoliko dana pre toga i objasnili su mu da niko od njih nije uspeo da stupi u kontakt sa Travisom već nekoliko dana. Tada cimer pronalazi rezervni ključ od njegove sobe i oni ulaze unutra. Ono što su tamo zatekli bilo je jezivo otkriće. Na podu sobe bilo je nekoliko velikih mrlja od krvi, a tragovi su vodili pravo do kupatila i tamo u tuš kabini oni pronalaze telo Travisa Aleksandera. Bio je izmasakriran, imao je 27 uboda nožem po telu, jednim hicem bio je pogođen u glavu i imao je prerezan vrat. Šokirani ovim prizorom, prijatelji su odmah pozvali policiju. Objasnili su da je cela soba, hodnik i kupatilo prekriveno krvlju, a da njihov prijatelj leži mrtav u tuš kabini. Kada je službenica policije pitala da li je Travis imao neprijatelje i da li mu je neko u poslednje vreme pretio, prijatelji su odmah izgovorili jedno ime – Jody. Objasnili su da je to njegova bivša devojka i da ga već neko vreme proganja. I upravo ovaj trag naveo istražitelje da istog dana pozovu Jody i pokušaju da dođu do bilo kakvih informacija direktno od nje. Policija tada poziva Jody i ona je već tokom prvog razgovora objasnila da je čula šta se desilo Travisu, ali da ne zna ništa o tome. Naime, ona je tvrdila da Travisa nije videla od aprila te godine, međutim njena priča nije bila uverljiva. Istražitelji su odmah počeli da sumnjaju da Jody zna više nego što govori i vrlo brzo Jody postaje glavna osumnjičena. Kada su počeli da istražuju njeno kretanje pre zločina, otkrili su da je 2. juna Jody iznajmila automobil i to ne u gradu u kome je živela, nego u gradu 160 km dalje. Takođe, otkrili su da je nekoliko dana ranije Jody pozvala bivšeg momka, Daryla, i zamolila ga da joj pozajmi 2 kanistera benzina. Dan kasnije, 3. juna, Jody je snimljena na jednoj benzinskoj stanici kako i sama kupuje još 2 kanistera i ovi detalji odmah su probudili sumnju kod istražitelja. Sa druge strane, dok su istražitelji pregledali samo mesto zločina, pokušavajući da pronađu bilo kakav trag koji bi ih odveo do ubice, oni u prizemlju kuće, u veš mašini među posteljinama, pronalaze Travisov fotoaparat. Na aparatu naizgled nije bilo fotografija, ali samo mesto njegovog pronalaska navelo istražitelje da to detaljnije ispitaju i da pokušaju da povrate izbrisane podatke. Na sreću, stručnjaci su uspeli u tome, sa memorijske kartice povratili su izbrisane fotografije, ali ono što ih je sačekalo bio je veliki šok. Datum fotografije bio je 4. jun, odnosno to je bio dan Travisovog nestanka. Na njima su bili Jody i Travis, tokom i nakon intimnog odnosa. Ono na što su posebno obratili pažnju bila je Travisova slika, snimljena oko 5:30 tog popodneva i istražitelji su verovali da je ova slika na kojoj Travis stoji nag u tuš kabini i na izgled pozira bila poslednja fotografija na kojoj je on bio živ. Već sledeća fotografija, koja je bila i poslednja u nizu, verovalo se da je nastala slučajno. Naime, na njoj je Travis ležao na podu, prekriven krvlju, dok su pored njegovog tela bile jasno vidljive ženske cipele.
Istražitelji su verovali da je, nakon što je ubila Travisa, Jodi bacila aparat na pod i da je na taj način slučajno nastala ova fotografija. Pošto je kasnije potvrđeno da cipele sa slike pripadaju Jodi, ovo je bila direktna veza koja je Jodi stavila na lice mesta, odnosno dovela je u vezu sa počinjenim ubistvom. Forenzičarima koji su obrađivali mesto zločina, delovalo je da je ubica pokušao da očisti samo mesto zločina i ukloni sve dokaze, međutim ostao je krvavi trag na zidu. Analiza je pokazala da ovaj trag sadrži DNK kako žrtve, tako i ubice. Drugi DNK pripadao je, kao što možete pretpostaviti, Jodi Arias. Istražitelji više nisu imali dilemu. Znali su ko je počinio ovaj užasan zločin. Nakon ubistva, Jodi je napustila mesu u Arizoni i uputila se ka pustinji u saveznoj državi Utah. Tamo je planirala da se sretne sa svojim novim momkom po imenu Ryan i na taj način stvori alibi. Od Arizone do Jute nije je snimila ni jedna kamera na benzinskim stanicama, jer je Jodi koristila benzin koji je ranije dobila od bivšeg momka, kao i onaj koji je kupila par dana pre zločina, pazeći na taj način da njen alibi bude nepogrešiv. Kada je stigla u Jutu, Ryan i njegovi prijatelji primetili su zavoje na Jodinim rukama. Ona je nosila i duge rukave, iako je tih dana bilo toplo, a takođe je promenila boju kose u brown. Ryanu je rekla da je posekotine zadobila na poslu u restoranu Margaritaville, ali kada je on pokušao da pronađe restoran na Google, nije pronašao ništa. Istražitelji su kasnije i potvrdili da restoran sa tim imenom nikada nije ni postojao. Takođe, još jedna zanimljivost bila je ta da su nekoliko dana pre zločina, 28. maja, Jodini baka i deka prijavili provalu u njihovoj kući u Kaliforniji. Tom prilikom je nestao pištolj kalibra 25 koji je pripadao njenom dedi, iako oružje nikada nije pronađeno. Čaura od metka, koja je nađena pored Travisovog tela, odgovarala je upravo tom kalibru, što je istražitelje navelo na sumnju da je oružje iz porodične kuće korišćeno prilikom zločina. Policija je 15. jula 2008. godine uhapsila Jodi Arias i optužila je za prvostepeno ubistvo. Tokom ispitivanja, Jodi je i dalje negirala svoju umešanost. Ponašala se kao da ne razume pitanje istražitelja, da je oni zbunjuju, odugovlačila je sa odgovorima i pokušavala da ih zbuni svojom ljubaznošću i osmehom. Međutim, taj njen stav istražitelj je samo dodatno razbesneo. Oni su imali mnogo više dokaza nego što je Jodi mogla i da zamisli. Znali su da je kriva, želeli su da dobiju priznanje i zbog toga su odlučili da promene taktiku. Tada su odlučili da joj pokažu fotografije koje su povratili sa memorijske kartice. Na njima se jasno vidi da je 4. juna Jodi bila u Travisovoj kući. Među tim slikama našla se i ona koja je nastala slučajno, i to u trenutku kada je Travis već bio mrtav. Tada se izraz na Jodinom licu promenio i ona je shvatila da ova priča više nije imala smisla. What if I could show you proof you were there? There's pictures. I know you know there's pictures. Because I have them. Are you sure it's me? I mean, that because I was not there. It's you. I know you took pictures of him in the shower. And the camera actually took a couple of photos by accident during the time that he was being killed. Really? Ali umesto priznanja, Jodi odlučuje da izmisli novu priču. Naime, tvrdila je da je toga dana bila u Travisovoj kući, ali da ga nije ubila ona. Rekla je da su navodno, dok je bila sa njim, upala 2 maskirana napadača koji su brutalno ubili Travisa dok su nju poštedili. Kada su istražitelji pitali zašto, ako već nije kriva, nije odmah pozvala policiju, odgovorila je da su joj napadači pretili smrću i njoj i njenoj porodici ako bilo kome kaže nešto o tome šta se dogodilo. Tokom čitavog ispitivanja, Jodino ponašanje bilo je krajnje neuobičajeno. U pauzama glumila je da spava, čak je u nekom trenutku počela i da peva,
želeći da na taj način ostavi utisak da je mirna i bezbrižna. Until you're resting here with me. Ali dokazi su govorili drugačije. Suđenje Jodi Arias za ubistvo njenog dečka Travisa Aleksandera počelo je 12. decembra 2012. godine. Od samog starta, Jodi i njen pravni tim pokušali su da predstave novu verziju događaja. Svesna ogromne količine dokaza koji su je direktno povezivali sa zločinom, Jodi je odlučila da prizna da je ona ubila Travisa, ali da je to učinila u samoodbrani. Na sudu je ispričala da je tog kobnog dana, nakon što su u kupatilu nastale intimne fotografije, ona slučajno ispustila fotoaparat. To je, prema njenim rečima, razbesnelo Travisa. Tvrdila je da je počeo da je vređa, da je udario glavu u pod i nastavio da je šutira. U strahu za sopstveni život, navodno je uspela da se otrgne, pronađe pištolj i puca, tvrdeći da je slučajno usmrtila Travisa. Ipak, detalji iz njene priče delovali su sumnjivo. Niko od bliskih ljudi nije znao da Travis posjeduje pištolj. Nekim čudom, jedino je Jodi znala, i to ne samo da pištolj postoji, već i gde se tačno nalazi. A kada se prisetimo da je samo nedelju dana ranije prijavljen nestanak pištolja njenog dede, većini ljudi postalo je jasno kojim oružjem je zločin izvršen. Ali Jodi nije stala na tome. Ona je pred porotom pokušala da prikaže Travisa u najgore mogućem svetlu. Prikazala ga je kao manipulatora, nasilnika, pa čak i kao pedofila. Tvrdila je da ju je varao, iskorišćavao i da je reagovao burno i agresivno i zbog najmanje sitnice. Kada je suđenje počelo, Jodi je potpuno promenila svoj izgled. Ofarbala se u prirodniju nijansu, skratila šiške, stavila velike naočare. Želela je da deluje tiho, povučeno i nevino. Verovala je da će tako pridobiti simpatije porotnika i izvući se od odgovornosti. Jodino svedočenje, koje je trajalo 18 dana, doprinelo je samo da suđenje traje duže od predviđenog. Jodi Arias bila je proglašena krivom za prvostepeno ubistvo. Ni 2 godine posle završetka suđenja, porota nije uspela da se usaglasi oko toga da li Jodi treba izreći smrtnu kaznu, pa je konačno, tek iz 3. puta, 15. aprila 2015. godine, Jodi je osuđena na kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Travis je, čini se, platio najskuplju cenu zato što je potcenio Jodi. Bio je atraktivan, šarmantan i uspešan mladić. Dobro je zarađivao, bio omiljen u društvu i uvek okružen lepim devojkama. Njegovi prijatelji kasnije su njegovu vezu sa Jodi opisivali rečima. Na prvi pogled delovali su kao srodne duše, ali ubrzo postalo je jasno da Travis više nije toliko zainteresovan. Kao da je veza, koja je trebalo da traje samo 1 noć, jednostavno potrajala duže nego što je bilo planirano. Za Jodi ta veza bila je mnogo više od prolazne avanture. Zbog Travisa je promenila čak i veru, bila je ubeđena da će njihova priča imati budućnost. Ali za njega ona je bila samo epizoda. Povremeni susret, strast, možda i beg od svakodnevnice. Vremenom, Jodi je počela da shvata da je iskorišćena. Njena osjećanja bila su snažna, dok je Travis nastavio da menja devojke, kao da ona nikada nije ni postojala. I tada u njoj se javila želja za osvetom. Strpljivo je čekala trenutak, brižljivo planirala svaki korak. Iznajmljeni automobil u drugom gradu, nestanak pištolja iz kuće njenog dede, kanisteri sa benzinom kako bi izbegla sigurnosne kamere na pumpama. Sve je ukazivalo na predumišljaj. Travisovo ubistvo delovalo je gotovo neizbežno. On jednostavno nije verovao da je Jodi sposobna za tako nešto. Smatrao je da je samo još jedna od onih bivših koje ne umeju da prebole
i nastave dalje. Ali nije bio u pravu. Njegova pogrešna procena na kraju ga je koštala života. Hvala vam što ste pratili još jednu epizodu Hronike zločina. Ako želite da čujete još ovakvih istinitih i potresnih priča, pretplatite se na kanal. Ne zaboravite da ostavite like ili komentar. Vaše mišljenje mi mnogo znači. Vidimo se uskoro sa novim slučajem. Veliki pozdrav!